News ni NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayambu taram nokchari haukiba April gi tarik 13 ngasidagi nominini gi mamangda Singhat Assembly constituency dagi Congress ki candidate amoina mai palakhiba MLA Jinswan Hau na BJP da join torkhor matungda makhata na Congress ki MLA sing BJP da yarokani haibagi aduga maruena ngasi maksi yamdrabada Congress ki MLA Nipan mug york payai madugi reception ceremony ma pangthok payai hadana hauzik ngahak ki mamang phau da haiba tare pause leibadagi even impact news ki reporter phauba BJP ki office somjan dono ngairu bane adubu ngasi gi onedi masi leitre haibagi wapum phongdoro le adubu lakliba numit kharan sida oithokpa yabagi mami de khara tari BJP ki site gi tasengna lakani lawe haibagi confirmation de pidri adubu impact news ki phangba tonga tonga pau gi matungina Congress ki MLA Nipan dagina tara mari phaubadi BJP da Europe ya heavy wafum leri high bob honglong political scenario sige matang da khana ne bung si impact news ki story the links and library basi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Noviriba Oja Dr. R.K. RANJAN ham to RANJAN Butaranok Cheri, welcome to the show, appreciate you joining. And also joining us political analyst LEIHAOTHABAM SARATCHANDRA Oja SARATCHANDRA Busu Taranok Cheri, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us HEUYEN LANPAO Manipuri amadi mite make edition ki editor obiriba Oja HEMANTAKUMAR NINGOMBA Oja NINGOMBA Sutaranok Cheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan ba question si Congress ki MLA sing BJP da ama yor khraba makhata na mayam yor ko yabagi othokpa leire habagi pause mayam de leire madugi aseng ba confirmation di BJP na pidamni na mayam se adum hujik su tonga ni harga dum tabagi film ne leire si adubu mase khara makhai di chumari habasi mayam dari pau leine re karai phawo chumbage haidok pa yaram dabadi ai adubu ngasi se reception ceremony lei haidana koi pau mi phawo chalu re adubu oidana hale adubu ngasi ba BJP ki su party ki executive meeting amaso pangthok ki hai masina takpati khara makhai there is something going on habi wapum dele oza hojik phau basi haina ri bani pan de tra mani phau chang pa ya habi calculation le si masi karai phau chumbi masi kari habi ngoja masi dangdang badi akoi su detail du di khangdri aduga sangkani haibagi keno du di pau di akoi su tare aduga ngasi phami basi educative nate office bearer ni okay aduga most probably tang kunwari da state sigi executive committee phongani aduna tongan ba mani ko aduga hojiki lairi basi sangakpasi BJP ki di thing de idea koi da city bus mentality si leijadi haitare city bus ta ama leibani mem thenar mani ai hana phawum sama karakta koi kitang noi tabam leidana madu BJP ki di yaring he madu thadok no honari aduga in a sense sangbirak pa haibase akoina masi afaba symptom amanen khali maram di development politics ta saruk yaning badagi Changbira Kunena Queen Lawyer do let us wait and see the singer Kadoribra, Sango Doribra, do the Tangai. Okay, Amari Sanko Hokre, and Makatan Sumayam Han, they su speculator on Masanko Yai, had to Namasi Sankara have Tazab Lady, but don't talk about Changi may see welcome to week with Sanko the Sanko Yati, have a thing Makentality, have a book. Must development process the yawning, but the Sanko get Matamasi welcome to have a book. At the same time, development get the Matasanko, Ivataragasu. Kogi BJP na losing ba coalition government hai batare khara amana masi collision government ga jo hai masi coalition government nate coalition government hai tare hai ro chungshin na ba coalition government asi da tonga tonga no party yaugni na party me amsi marakta mana da ba common minimum program director badagi mayam se khoisau na ba natraga insecurity le rakpadagi handak tasu madugi maram oramba ya koi health minister na reservation tender toru na singo mayam se leibani na BJP gi losing ba government se da su stability se le rakpadagi stable oina gi damakta Sangak pa MLA sing maro na Congress sing masing am sangak targadi mars phaubugi situation lak targadi maduna yamna stable oi baga menamo oi bugi apa amatu BJP ki lebi badi oi do welcome to sir masi theory hai tar hypothesis hai tar ko interpretation du makha pole oja koi kenona rajna hari bodu maina koi stable government am lai targadi solid majority am darkar di lai adu madumaki approach ta mang tharaga koina welcome to budi nate aduga kaino se koigi BJP ki sarkar si kaino khar di tawni tawbu sida ngasai gi balancing sida sometimes feeble balance ama lagta ragadi peoples ki oiba koina thabak khara in a short duration da koin tawjagem khanba se sometimes masi hamper torok pai madu yu wakhalon de koi leitaba nate adu madu da yum pham oiraga koina Congress ki MLA sing se loin la o haiba nate aduga hujik lakke re haina tari ba sing se masi akoi da insai jab do most probably
नरेंद्र मोदी की हुजिक लाइबा नेशन द लाइबा द तोंगान तोंगान बा कोई बीजेपी ने रूल तो गवर्नमेंट सिंगसिदा स्मूथ सेलिंग अमा तोरकपसे मसिमक स्टेटस हु तो निगम गने न खाली मधुगी दंगता पार्टिसिपेशन तौनब लाकने न यदुम अंकसु पंजगे ओके कांग्रेस की मयाम कोई केनो से यूरोप तारगदी बीजेपी यूरोप तारगदी कोई अरुणाचल प्रदेश की केस तो मणिपुर दसु मसी अमुक रेप्लिकेट तौदरबरा मधुगी थोदोक तो लाकदरो हाबी वफमनी बीजेपी को एनती याम लाइबक फबगी तंजामदी वरंब याय तो मणिपुर मियाम के दमता मसी लाइबक फबा तंजा ओगदोरिब्रा करियोगदन हाबगी अमदले रे होजे होंगलिबा पॉलिटिकल सिनेरियो हायेंग नत्र हंचितारी फजन चावनो होंपई ममिसु तारी ओजा ससंद लाचगे मसी कमाई येबी मसी अफबने हन लोगदोरिब्रा पॉलिटिकल के अफबा लंबी द संगसल हन लोगदोरिब्रा नत कमाई येबी अखोना करप्शन सी याम यादे हरगदी पॉलिटिकल करप्शन मसी सुर को याम थोपते ओके एमएलए अमा मागी केंद्र की प्रजाना मागी प्रजादुगी अपाम मतुंगिना मागी पॉलिटिकल पार्टी अमदा माकु थागल कांद माना हेक्ता प्रजा की वा याउदना मागी इमुंग मनुंगी नटगा मागी लनाई कनो खरदा हेक्ता तबसे डेमोक्रेसी ने हनसुको मदुदी डेमोक्रेसी नतबा अखोगी पूरा मोकरी वरे अब डेमोक्रेसी से मसीदी फत्ते एनी पार्टी की वैसनो बीजेपी दगी बोरसो बीजेपी दसु हरावो अदु यामन हरावो दो पोसे मीगी मचा सिरगा आई माई मचा दु सिरदना मागी इंगोन संबंध जाई ना लोइना लेहोबो यारने ना हरावोगी भापदी फत्तेबो मसी पॉलिटिकल कैरेक्टर फतबो कवेबो अदना मसी गुंबो कैरेक्टर से कोन एनकरेज तरोय दौने मागी बीजेपी की फरंबा याई पॉलिटिकली सिचुएशन की मतुंगिना तोरंबा याई अमा तोरंबा याई मदु लोइन तो मोरल ग्राउंड मसी कोन फई गाने एनकरेज तौबो सिदिको मदुदी यामना फतबा पॉलिटिकल कैरेक्टर अमा ट्रेडिशन नम लेहोगनी मदु तरोय दौने संजर कर संजर कुनी अदु अखोइना गा मदु एस या भले भले गाइदु दिबो हाइबम थोकते को सिमा अदुना होजि लाइबसे उतांग बीसे खैतंग नपदगी को खोंगरांग पंबी अमा कंबे अदु बीजेपी द उतांग बी ओइना चंगिल लागा मरमदी सामना हादा सेकेंड हैंड पोट अमनी हानगी मीगी पार्टी द कारगा चंग इब गा मसागी पार्टी दु द काब नतरगा सिदा लोक्सिन बाई सेकेंड हैंड कोट इतुगा सब मानेबा अदु गुंबा कोसे लेना प अमदी फलोयबा फुरी थुंगम लंबोदी यम फलोय मासे फुरी लौनेबा अहन ब लौसे अदु अरगदी माना सितो थादोबा सितो थादो कांदा बीजेपी चंग एरदी एक्स लफु युंगना को दुक थामै थाना तौसेबा मा अदु नतल मीगी सिट अमादी पुरेरगा बनगन बिओ मगा आइसिने तौदुदी मदुदी याम लेमदब पोले खले जो एमएलए गयो निंगौ गयो मदुम चौखतब थबक कवे अदुबु हौजिक बीजेपी न येंगदौरिसे फजना नियम चुमना चंगजरक्सनु काय काय दे कोई थिंगादे अदुगा उदरगा बदरगा तौरगा मीगी पार्टी दे यावरगा पार्टी यावइसु खंगदे यावदे सोदे कांग्रेस न कइनो साबरक अमरक सिगुंबसे बीजेपी शुड नॉट एनकरेज सच पॉलिटिकल कैरेक्टर ओके अदु अरबोदी तुंगद मखोइने मोइदसु रिबाउंड तौरते मोइ सोकनेबा मरमदी मोइ मयाम अमा चंगसिल्लाकान हौजिक मेजोरिटी से मोइना कमांड तौरतना हानगी बीजेपी दो मदु मरा तखिबि आयबा बी केयरफुल ओके ओके बेस हानगी बीजेपी मागी वी हाबने मयाम सु हाइनबा अहा गवर्नमेंट सेम हरकु मतम से हाइतारे था मगी ममांग मारक वाइसिदा कोई एनपीपी की यावरइबा मरी मक्ता कोई मिनिस्टर लोइ फंगिबनिना मसी बीजेपी की गवर्नमेंट सी मसी एनपीपी न लुचिंगबा बीजेपी की गवर्नमेंट हाइनर मने अदो हुजि कांग्रेस सी मयाम संगल तारगदी कांग्रेस लुचिंगबा बीजेपी गवर्नमेंट हाइरत राहेबगी वाफम वाफम नो लेरे ओजा द लाक्सित्रिंग एदा योजा हेमंत की मोड लौजर ओजा कमाय हंद किसी मर्जर की फॉर्म भाव ते मीजे संगनबगी वाफम थमदुर बिजाला नत्रगदी मयाम से डिस्क्वालीफाई तौरगा इलेक्शन हनबगी चांस लाकनी इलेक्शन हनब मतमददी हनिंगदब मयाम सु यारंगनी यौसल सोन यावनी खली मयाम से करी हैबन ये मर्ज की सिचुएशन को अरुणाचल प्रदेश की सिचुएशन अदा में अदुगी मोंग द लाकनी खंबिब्रो लावै सुनर लावै अखोई कनो अखोई की डेमोक्रेटिक सिस्टम से यामना मसक से थिमनगिदना हाबदी ngang lerga gamen si thugaiba MLA kha songthok ade MP kha songthok toraga sahi mada gamen trai thwer ka sembagi thodok myam ma mang da leigre leiba sidagi Rajiv Gandhi की मतम दा यान हाना अखोगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखा दा 10 शेड्यूल सिदा सिलाखि बने मतम दा हाइबसी अखोगी कनोनी सरुक अहुम की मनुंग दा सरुक अमना डिफेक्ट तोरगदी याय हाय बने मा डिस्क्वालीफाई तोरोय हाय बने अदु सुरगदी डिस्क्वालीफाई तौने ना हाय बने मदु मकदा अमु फबंगमते ngасagi मसित से अमु थुगाई न तौबदगी लेपाक से कांखोंग चाइरे मरा चेतबा फिबम म लाकपदे मराबु चेत्रबा लैगा अमु मरा चेत्रबा any development came to Moy, when Kangi. Adagadi, she or Padagadi, who Hujiti, Mayamna, national hero, Niga and Lona Riba, Atal Biari Bas Paize, Bas Pai, Matam Sida, Hui Mana, Emento, Sandokman in Low Canos, Hui 10 Sedulsi, Emento. Torkanda,
मान करी हागे दा सरुक अहुम की मनूंग दा अनि डिफेक्ट तौबा अदुगा डिफेक्ट तौबा नते को तौर से मजर तौदनी को मजर दा पार्टी यागोदबने हाबने ओके पार्टी यागोदबने हाबने अदुगदी याय हाबने अदुगा लोइनना ngасagi MLA tara kabasida saruk anima defect tawre aduga lemori ba kharado disqualify tawbiya deba aidi somna kanda party sida hana lejar party sida adum lejage bado adu ngasagi constitution sina ngasagi 10 schedule na dum ayama piyo ma adum mai party dum hoi higalan jage president sakraju dan sakraju hoi adum hoi kadon na ba hoi hingna khona jauge ga na ma lehobada yaye badi poto madu kana na semi hai kanda ngasagi semi si atal bihari bas pai sine national hero sine Manipur tawrise atal bihari bajpai sida fajana ne wari si leap ka da mamite mapi ta ne khale Manipur tawrise karinu sine ya khoi lai Congress oina karak mi MLA gi certificate phangdingai da sangjal laga khut sokna raga gamen pai ba yawi masida governor na yai ada BJP ne pun thawali sin aruga governor di madi number gini ko madi khoina kano challenge to biya di madi number khok ni mana mathok da ngasagi disqualify to bagi hak to di mangon da leite kana na adu di ngasagi speaker gi nebo speaker tribunal na to jaga da pot amane aduna ni mana magi da khut song da bak song da ba madi number khok ni gamen sam bak ni magi di aduna sig ni pot am leire aduna sigi matung sida housing amu ngarang amu singhar ki MLA na mayam nati haupu hara khangi ma je amu chesan gre mu chesan basi factor mayam lei na khali khoi sum yeng bada ado hojik lai bo hamdi BJP na magi kano si mana lei MLA sikun ma thoini mayam na piram mandate sikun ma thoini aduga ngasai congress na kun gani pa ni ado lengak sem ba yahuda badagi man yahuda badagi BJP na haigi badagi sum chen ba lengak amal lei hi bi wani leikan da hojik lai po sidi BJP na hoi magi kunma thoi si mapung phaba majority oina na ba gano sing si congress sing si tumhan ge thugai gen thorang to ba pot amara atam na thorang to ba pot amara natragana ngasagi MLA orising duna hoi gi shakti paiba matik me ai paiba party du leitragadi haina da ba hoi gi natragana BJP bu nungsi birak pa hai tare ko nungsi birak pa adu oibadagi session lakpa oidori bra ani sigi manung da amadi oirane ba aina haijaningi karigba BJP bu moin nungsi bo oirama ba atal bihari bajpai bu nungsi bo oirama ba Narendra Modi gi thabuk thorom bu nungsi bo oirama ba pamjama oiram taragadi mikhal dungara na handani loigi ba adi mamang da lorum ba decision lorum ba kaidoge madu logde number 1 number 2 moina 10 schedule live se law ni India gi law si mai pra moina thabuk tawi adu orgadi moi sibu kamai tok na miyam gi bayok ta leibani na kamai hairo dun se moi chume moi hogi election amu hanka da moi vote kagani kabi ai ka da su ai kabi a mesiam yaure khoi khange ba adu bo democracy da akoi miyam bu hakta kanu to bodu di ai sum da bra na khale aduna akoi na yeng do se moi na kari ba national hero oininga ba natragana afaba lambi madaglam mad lakta ragadi मंत्री ओजसनु कछु काइदे था तरु मंत्री ओबी आई आइसु ओबी आमसु ओबी आई अदुदी मा एमएलए उदसु आई एमएलए सी ओजि वासक लोब लोरबनि न मोय रिजाइन तोबिरो हायें कोर्ट योंगनर कांदा स्पीकर के ट्रिब्यूनल ला कांदा होजिकति थाइने के माइना येंगछली खोचली अम तौरी कनो एग्जामिन तौगिनी गायना मतम लोब यारोय ओनली 3 मा कनो के 6 मंथ की मंद लोगे दबनि माइ केस है स्पीकर लोगे दम लोइदे ngasagi kano sigi speaker ki tribunal sigi mathakta court lai rese ko khangada mi jidi high court na ko thingjal kani adam bela wer kani kadong nani chokudi ngalingai dei pham tharo piro aduga phajana bot thangna ber kanda BJP oi biro BJP ki MLA oi biro mayek singna aduga di mara se BJP government su oirani aduga akoi na ngasi nuksi jagraba isiri raw singdu da akoi na saijari ba miyam gi mayok tani ga haisi hai dana bagi lambi ba phatbi ragadi ai nungai janen thamjage okay lensu sidana ba sesu tekna ba havni hojik se akoi MLA sing se congress se yarpa targadi masi anti defection law natraga koi 10 se lugi makha da disqualify toraga madugi film lakan madana disqualification su pam dabni na mayam si hojik mayam jengnari si maruina koi congress ki kunipan ka ki basigi masi 2/3 oi target 19 hai tar handi ani yor lere yade ha Uji gati, mui na tori do nahan amadu di, amadu para ya orang bani pamya di, amadu sungaran yandra tara ni pamya di, yandra tara ni pan tara. Mui di isi sirdam ni, mui di isi sirdam ni. Masih sanga apa matung da. Leihori badu dagi Mane, sirdam ni. Okay, madu mers fogi situation si BJP nengai biri berana terkait mayam se resign tor ga sona sang pasu ya resign to udah bilang ada cang nai susa. Kari hari ni udah BJP telak cak. Masih ai
नागबो हुजिमक्ति हाइबं अमद्रे पार्टी की लेवल दा मधु डिस्कशन हुजि फाउदी तौद्री अदुगा कोई करेगनी लेजिस्लेचर की कनोसदा डिस्कशन दी तौनरम याय अदो मसाय कोई हेमंतन पनबदा यामना थमोय सेंगना हायो हायरगदी बीजेपी की नेशनल ऑब्जेक्टिव से कांग्रेस मुक्त भारत हाइबने अदुना कोइसु कांग्रेस मुक्त मणिपुर पांबई में तो मुथल हाइबने अदुदी खंगदे डेमोक्रेटिक प्रोसेस ता मुथत केरा कैदोगेगे अदुदी खंगदे दुका कांग्रेस मुक्त भारत निना कोइसु कांग्रेस मुक्त मणिपुर से कोई ऑब्जेक्टिव नि अदुगा होय आइगा सर सोय यामना क्लीन ओइबा अदुगे प्रजा सी यामना करे हानि स्टैंडर्ड अमदा लेबा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैनो से मसिदा डेमोक्रेसी के महौ खंगबा मगुन खंगबा सिटीजन अमो ओरगदी नसाई आइगा सरन ताकपिरिबा नसाई मैनर दु लुदबा मैनर दु महौसु तों तोरोय अदु हुजिक लेरिबा मणिपुर अमसुंग इंडिया की लेरिबा पीपल्स की माइंडसेट एंड द स्टैंडर्ड असे प्रजा सिंबु अखोना हंथना येंबदी नतबा असिदा लेरिबा करेंट ट्रेंड सिदा पॉलिटिक्स से ममिंग आर्टगा सु याम हल्ले पॉलिट्रिक्स काइना हल्ले ओके पॉलिट्रिक्स है ना ट्रिक्स अप्लाई तौर अब्राय ना इशु अदुम फिल तौई अदुना सुगुम लाकपसिदा ngसाइगी हाइबी युदम सुमी रिजाइन तौरगा बोली संगपना यामना मेक चेंगे अदुबु अदुना तदना हुजिक थोलकदोरिबा कांगबु होय मयामना ईयर से रिपोर्ट याम हाइरे 18 कांग्रेसमैन सी थोकनबा सिगी कनो तौरी हाय अदो कोई लेवल ददी मदुम की पाउदी कोई फंगजदे अदुना मासी थोकपिरगदी याम फरे अदुना तदना हुजिकी लेरिबा कनो सिदा सिचुएशन सिदा सुम लिंगरिंग तौरगदी ngasai democracy masak thiale do adu ko ngasai haurak do jana phungdo pikhi bata koi BJP da york pa singsi akoi dum akoi city bus na te adum welcome taw we have ni adu ko hojik ti government same abrina leiri baga me jam coalition ojaba targa su koi candidate strength se control do ni control do sene yamna smoothly chahi manga se ningti jena adum operate taw jaba ya bagi adum leijarabane leijaba sida atopa welcome taw we have se tawjadi akoi control do sena अखोई खनरसु चैनरसु अदुम चहि मंगा जन थिना पानगनी हाबि वाखल उन्द थंबि तारगदि ngasi mayam sanga ke हायर mayam सु संगम दबु याय अदुगा गवर्नमेंट सु यामना स्टेबल ओइना दum फजन लेदों माले अता जरके है मसिदा इ सै ऑब्जेक्टिव म हुजिक थंगि बदो कांग्रेस सि मुथत पसि अखोगी अटेंशन अखोगी मेन ऑब्जेक्टिव नि मरमदि मोगी लास्ट मेनी इयर्स रूलिंग असिदा नेशन सि करे हानि पुरा खंगोय नबा दगी अतोपा कंट्री की मीसिंग से कोई डिसरेस्पेक्ट तौर पर कोलक सिंह से इवन द नेशनल प्रॉपर्टी मैम से मसी डायलूट तो की पोर्ट मैम से मसी कन्न भी दंता ऑल ओवर इंडिया दा कांग्रेस मुथत पे पाम तारगा सु मुथत लेखलसी लाखो मी मैम दो कांग्रेस ते ngakting ni na मोइ से कांग्रेस मी आता ने हेबा अदनो जा मनुंग दा क्वाग वरगा मपान दा कोई फिजोल से अखोइना थाजब म लई वंस बीजेपी दा संग अदी मा बीजेपी की प्रिंसिपल्स अदुगा द वे ऑफ करे वर्किंग स्टाइल अदु मसी फॉलो तो बताई फॉलो तो ngमद्रगना तोक्से की बताई ओके बीजेपी की प्रिंसिपल इन बताई अदुगा अखोई की नेशन बिल्डिंग दा थवा याव बताई करप्शन दा थवा याव द बताई सुम ट्रांसपेरेंसी दा थवा याव बताई अदु मयाम नबुदी हाइबी बद चुमी पीपल्स की मैंडेट ना तो पार्टी नि अदुगा हुजिक न माना असि यावनिंग बसे मसी होय ट्रू स्पिरिट येंगगदी आइगा सर नाइबिरि दो याम सुमी अदुबु मणिपुर सिदा मणिपुर गुंबा सिचुएशन ददी साइगी संगै बसी पुंझल लगा अखोइना कंपेक्ट ओइना मणिपुर की पीपल्स की सही कया आमा चौखट पर थिलो बसे मसी अंतंग कोंगलै थुना चौखल हनबगी दंतदी मसी गुंबसी खरा आइदी दरकार ओइबरायना कोइ फील तो ओके मणिपुर नुंगसिबगी दमक्ता सोना संगै इब्रा कांग्रेस से मुथन की दमक्ता संगै इब्रा हैबगी नुंगामम लेरे एंड इज दिस द चेंज मणिपुर मियाम अहोंग मम लानी लानी न गायनबा अहोंग मदु सी सेरा हुजिक लाइबा अहोंग बुजरा हैबगी यामना क्वेश्चन हादि नुंगाइ तब क्वेश्चन अमसु लेरि हाइतारे दय मतंग सिदा ओजा ससन सिगी चेंज सेरा मियाम ना पामनो होइनि पिकि मेंडेट अमनी मेंडेट से मखदा वंथौगा हुजिक अतोप मेंडेट अम सादुरी सिगी अहोंग बुजरा खोइना मयाम गायनरि अहोंग बुजरा आई आरके रंजन जी फना यामना लग्ना वखन से मानना लाकपनी औसादगी हौजिक सी अजागी फिरान मचु होंगी बेगी हाइतारे सब बीजेपी आइडिया फिरान मचु हाइजब तारे फिरान मचु आइकोई सी फिरान अंगौबनी मचु संद्री अदुना मदे खरा खेनबने ने लौबियो तसेंबदी तसेंबay कोने सेक्शन गदौसी उतांग बी यावरकपसे उ चावगलो कंगाई हाइजगी को चावगलो खोंगनांग जे मसी मांगे जिरीदा अखोगी दागबांगलोगी मनाक उमा होई उतांग बिदुना चाहत खिबदगी जिरीदा लेगिबा
khongnang pambira ujaudo ake ubira mani da ko ni manaka utabi duna ngamna umo chobodo sireba madamai do na handak jiri ki deben se utabi na namna ko something kana thoki ko election da adu utabi duna praman tawi sumai do na BJP da chang kadori se utang bi gumba jat wala magadi asai ki BJP di hingba yai biren de solok pa yai or la bi soji solok pa yai or la hojo je sarkar lai di base masi another chejam toraga kan dagi makum hong do no hong bi bhap ta la agadi BJP da sokali aduna BJP hek yaura kan da juli to bi he upakanda BJP ne na ta akoi ki Rabon Sabi Bab to ko akoi ki karo to do sita huran bi bab to adu mai lak pa su juli to bi BJP sephon do sepo ram su yai aduna ko na section ga da di sigumba political kalos de politics thaja ba lei te haramina jaga ka de de kamai do thaja de no lei di ba si ba thaja na dra ga jaga pu do kamai do thaja do no si ado ni mai ek seng na machu do seng na chang bi ro ado BJP seba to biu na ta na sagi naron de gi sum ko mo myam thori ching bai bhap ta pulap hochil ga pulap chakrab di BJP do gari number bhap ta chiket pa yar hoya ba to za sai mathan sita khoi kunthram do ne khoi BJP no losing ba coalition government sida leri ba mi si khoi tongan tongan party mem yori NPP NPF adagi khoi LJP amadi Trinamool Congress Independent manga ni party tongan manga am yori ne hari ba manga sine BJP ne taruk sina sari ba government sida internal oiba crisis ama leirabra maduna sangai sai mayam welcome to we hari welcome to the su yar kunthram do sina yamna ningthi na government ama transparent oiba ahong ba pamba mayam na pamnari ba ideal government si oidi oirab ne to da masi ya jage hoje ki stage da ko welcome to we hari sida man ba asai ki chief minister ga adagi ai ki medical minister jayant ga ki resignation ni ga to gi do madu di ka su oiram dre morok pet pada thum yak la thakchil lam gum ba ko ade iro ba da morok khare hin gum gi khara hin hin gi moi ani marakta nang na su tin na puna na koi kan ko so hai duni koi nang na tin na ba sigi su khitang soila ba mana procedure da kai da khitang khena rap ka gam to ba du sarkar pa ra kan da di ko adra ma sigi mung manu mi ne chimi sa sengbo khre sin na ta na hojik tongan ba kaligumba matta hojik lei hitre ba madu ta seng ba yam chaw ba lei ba ya so issue da na te na te chumna formalities da file gi kari gi chigum ba da to ba ne khali aduna billion fatta ba mi na te ma gi khitang jati ba bu outspoken oi ma ngang ba dong ga hai du ma so aduga khara le la ni ma su tap la Sri Bobi do la torok pa yai ko yam na hojik ki di khara dong hai du ba ko mangon da thabui sem ma hojik pau di ulni adu madu gi thabui sem do khara seng na ba leira ga mi sing do khara tap na loksin la su loksin si ba yek seng na na ta di mangon da yam solak ka ni ai di sum huram na masing yam thing su phatte ba congress ta le huram ne chai dim ba adu huram na sing do no maming ola thor aga di chaw ba ko do to ma ko re thor aga ka ba huram loi okay BJP have a party se khoi ganga turen gi mong da masri irup gadi loi sha pun ma koi habi mong BJP sang ga purify tong ne habi wa khalan do er gadi masi khara madai do question amadi leire habne aduga wazan su habi ke pa chief minister biren si amna phai marmaduna even miyam su public na su haine center da Narendra Modi leire Manipur da Birendra Modi leire ga su haine aduna hari ba government asida control do sene yamna smoothly phajana control to bi yaram ne adubu there must be some crisis maduna bu atopata sang pada welcome to ibani well aduga akogi handak resignation na singbo mayam lai adu wazana di sam masi family akogi chief minister na so hai ki ba akogi masi family matter am khangni yam kasu le pona te di hari adu public domain na su masu chaw na tholo khrabani na mada idu khadang internally mada makogi haidi coalition government sisu awa pa khara leiram do mali aduga changai ba mayam se la ba matung ja government se de hojik leiri situation se dagi he na sathi ba situation am oro reshuffling phau gi situation jor pa ju kamai yang anu mayam sang tar ga di hojik leiba government se gi marai ba se kamai tong ne ba gi wafum duni oja dalak se oja manda ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯝꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯩ ꯁꯝꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯩ ꯃꯝꯃꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ MLA की alliance रा ये तुम तो हाना खंगने पार्टी की alliance हो रहा गदी हमारे जाए पार्टी की लूसिंग बस इनसे की मिफम कना का कर मतलब फम करके सुनो BJP की president यावना NCP की president यावरगा then अदगे तेते लाइब मयाम Trinamool Congress की मयाम जी फमिन नदना होगी लेपा की ओइबे issue common minimum program का सी यार अनब करी होना रे अदगे दी number 2 अखोगी चली बा alliance है
alliance की ममिंग करी थोलगे है पोट न मल्लाए होजे करी करम बे alliance नो चल सिंजे आई न थाजई मसी का मेन पाई भी आना नबा MLA सिंगी alliance ने अदुगा मंत्री येना नबा alliance ने ना इदी लवी सुमे सागी कोई याम्बा आइगा सरना थंबी दु सुमी कोई कनो से बिरेन से कोई दी याम्बनी तामो हारगा कन तो कोई नदे याम थि थि ने जो सही एंगोंदा आइबो माना सही दो थवाई हाबरम ngasi aina ngam ngam jariba ga se magi mating ne na hairne khoidi mana congress ta lera kanda leiringai sida congress si saina na bagi pambai si kulai se ngoda mana langa langa pire ngak tane ba pirami mi ne ma se aduna aina magi matang da aina hairiba pose mana saliba lambi do lana satana bagi wane ba yengse NPF hayom lei Trinamool hayam lei NPF ki magi manung gi agenda karino constitution da kari yauri akoi mayam loina khangi Trinamool gi leiri then BJP gi leiri adagi di atai tai mayam LJP ki tongan moi constitution loi lei maktani leiri sing gi moi gi lambi tongan tonga lei moi jingje lambi tongan base karigumba sam khara yanaba magi makha da si mong sida ko se lengak sabina siko lengak pamina siko miam gi thawk tomina siko na haiba du ne ko na common minimum program ina hairi se madu sem dragadi mantri mai lady sing sina man tong ma gi lambi du torgadi kana na mu yasan chan gadori gi sini ko lai aduna mara chetpa chetaba haiba sidi ngasagi nipu or sum kaini yakai or sum kaini adum kai odem kaini bo adna khwaidagi khoji mara chetpa gamen ma porke hai targadi ngasagi magi thawk matau du ne aduga sincere oibu du ne aduga miyam khan bu du ne ngasi aina platform sida aina ngasi haijari en biren nongthomam biren gi gamen se miyam na hojik jai miyam na jai aduga mai gamen se kai ning de bo akoi matam khara lehen ba pam aduna sigi sentiment se khangna ngasagi BJP na thawak tawda bane aduga masu mayam na yari na haraga pagtawda tawdi yaro madu so yaro bo akoi su mana tori ba lambi si lalaka da lale harakani aduga criticize tawba yaning da phongdo podudi akoi tha ohum ngai gine bo gamen ama phai na ta phatte hai bagi matam se khoi rajniti ne ba sing tha ohum matam pi bo tha ohum ji hek lor kan di akoi nei na ba yare den aduna bo hare ne nimi chamani gi semen kari lerege gaina akoi na pothore sine bo aduna ngasai gi mayam da thajaba khar piba sina oiba ya ponte thaba oina kari urage pot ma lakhi ne bo ji lakpase haudangari banina ngasi hayeng ta lakpa ya ponte tha ahum gi matung da lakadoi ne ba aduna ni ngasagi lambi ma ngasagi da habiba ngasagi sungsan na ba haibadu aina hajer ni MLA gi sungsan na party gi sungsan na khangda banina khoi khangde gyan ta de aduna masi mara selagadi mi lo do su yai ado aidi masi mara selen lo de kuma thoina kamai mara che toino aduna ni ngasagi by hook or by crook ina rakanda BJP gi mapangan je kadana bo honarak pane na aina aidi lawi aduga apang maya ma thu bani na khalli moi mikhal thengna gadoi ne sim khangbiyo MLA su mikhal thengna gadoi ne khabiyo summe अखोगी कनुगी आंध्रोगी MLA ओइबा अवजिन मिनिस्टर ओइबा श्याम कुमार से मा नंबर से हंदके अमुक मिखल तोरगसु नंबर ngमदोगी मानदे मासे अदो अतै तै मयाम सिंगसिदी अदुम काबसु याय कादबसु याय अदो ngसागी कनोना इकाय खुमनजरबस मिनिस्टर एन बिरेना मियामि महुत सिलगा नंबो पोरगा माबो असेंबली तमना पुखलकनी हाइबदमदि खनबिगनो सिमा आई थमजगे ओके सब्जेक्ट मैटर्स ओके हैव यू तमिदोनरगदि आर्के तौदगदा आई खतन सप्लीमेंट तौजगे फनिजा आर्के नममांगदा अखोई उनगिबदा हाइबम लई कमन मिनिमम प्रोग्राम सी अखोई तौरोय अदुगा मदुगी दरकार लेते हाइबसी हाइगी ngasi di anu khangde ko mamangda haibdo ai ningsing jabe wani masi matang sida hemanta ga अखोई si mot yam manana lei maramdi ai mamang ade hona common minimum program je hogdu ubada आर्के ना मदुदी कम्युनिस्ट कुंबगी पार्टी की कायदानी hai अखोई कम्युनिस्ट नते अखोई पोर्टुगी वानी अखोई हाजरी से पार्टी सिंचिनगी मथंदगी ओइरबा गसाई BJP नगा होलना मथंदगी 31 गाची छुदना मागी ऑन गवर्नमेंट अमन लेजरबा अदुरगदी मागी मैनिफेस्टो माना विजन डॉक्यूमेंट के दुदगी अदुम चलगा मागी सेंट्रल कमांड हाई कमांड की अदुम पगे जब याय हौजिकती BJP की हाई कमांड की करिगुंबा इंडिकेशन खरै मखा पंगतौ तौबा अरे मोइना थारक डिपुटेशन द थारक आंगांग लनुबीरा कलानो खंगदबा अखोइना दिखंग मोइना दिखंगम याय अदुम एडवाइजर दी गायना थार एरगा मदुदगी मंगोंदे एडवाइस का तहलगा थबक तौनी गायना खनबा अदगी लोगी दसु एडवोकेट जनरल मपानदगी तौरकनी गायना हे तौसिनबा सिगुम मयाम सि तसेंगमक सिदी बिरेन की अमसुंग मागी कोलिक कैबिनेट सिंचिना यानिंगम गदा हि थाजदेबा मपान इन्फ्लुएंस मालेबा तौरी म्याम से सिगुम से पंगतौ तौबगी मसे मसी होरि कायरकनेबा कोलिशन से मरमदुना कोलिशन की धर्म से कायदनबि दमकता ओके हाइरिबसिगी कमन मिनिमम प्रोग्राम अमा थंबा नतगदी
आर मोदी ना है अदे श्री बेरेन ngasi aswaidam haire adagi tomla haire adudi yarare biren na so yen kok sarakane ba magi su lei sanu ma su lei sanu political party ma tongan ba isu singje yaning ba su lei yaning da su lei NPF ki se koi maximum punchi chu ba ngaka su yaroi do pot lei ko sigum ba si moina hoji su pukhatna sum lei ri ba moi side khare dagi sigum ba se tawdana bi damakta noi nogi apam to BJP na ram janmabhumi ki mandir sabai khopagi kaw slaughter ki thingna bi myam si NDA ba dugi leiram ni mai program de hekta khudda to ya de da sigum ba suma na program khar semaga ai time bound da tha ani de to ba ya ba ahum de to ba mari de to ya ba sports university matang na tha kya da to ni cultural university matang na karmain to na kalai sani ko kani location ba khang de to ni myam se ko sigum mayam si common minimum program da phapyer ga di coalition je yamna mara chetpa coalition oigani thoidokla asom dagi amu utami me am lo udsu ko phajaba yamna discipline noiba amu orgadi coalition dharma gi tum dasu oji modern politics ta coalition gi kero si yamna chatara bane ba adu obadi masi manipur tes amu oina masi phidam ningai oiba coalition mo ohen base sri berena soina tongam na ma pandi khujam chum tingil laba chum tingil laga sum laga ko ai koina vote noi bu khar to bigi noi ge adu to bigi noi malti habla hona gi ai koi chum man pi ro ara adi ko madu ma leader se ma padi yaw adi am kai ne okay ma pandi khotin jermi mami am chawta habni oda duri kari habni common minimum program tamaga haire ba coalition jam nana to buya ba mati wa haije hojiksi modern management ki tam da diversities mayam se manadabo mayam se masi da manage to bunga magadi one of the best and finest the all corners of opinion se masi tawrga kogi moto se development politics de lagadi yam phaneba the best example keno gi sin corner in kumba keno James Bond gi da diamonds are forever diamond mamai sam ta manadam ne ado koina phajana uniformly symmetrically thamga magadi adum forever ne ba adumaina akhoi da tongan ba party gi mayam changai bise mase diamond ne lobiro diamond cut ne lobiro duga diversity se khoi gi strengthen lorga khoi masi gi management se karani phajana forever gi oiba management ama khoi adu practice today khoi gi wakal da leijai adu masimak akhoi gi honorable chief minister na Narendra Modi ji gi leiriba laibak chakhutpa gi praja gi pro people oiba pot se masida la akan dai koina masai gi aigana di haibi ba common minimum program se akoina development for politics haraga di madai de yat ka do is development si kana gi no peoples ki ni state to gi ne masida is the common minimum da aina du da ising pithake ada pithake na to nataba overall growth ama development ama change in development se poraga peoples ta nungai han baduna ba masina adum aidi in principle yarabren khali adu anyway peoples ki apamba aduga political parties singi apamba lairagadi madu soidana khoi honorable chief minister na madu soidana table tor ta khoi center hatare center BJP dagi natraga RSS hai gadra natraga BJP harase center dagi center na pami bu mayam si Manipur gi government na natraga Manipur gi BJP party na masi tawning mu matam da atopa coalition gi party mayam yawaribni na makhoi na su yaning ba yani da mayam leibani na mada da BJP na koi single handedly decision lawba ngamak ta situation mayam lakpadagi majority ama form tawna ga makta magic number 31 si yonam ga da makta masi honarabra madu gi damakta madu ikholang abra sin madu interpretation gi matungile tongan mo mini interpretation to we ai ba idinga sai haijai do BJP gi main motto di development politics ne ba politics in development hai ba development gi damakta ne ba sarkar lai di maram aduna masida decision ma sakhut pagi lorok matam da madu da mot manade to ke harga di he or she adu anti development adu anti peoples de na koi prajana so logan en khalli aduga example di se akoi Sri Biren honorable chief minister na mamangi thamakayam kumang da prime minister unrema hanwa kersi call chief minister or matung salukanda cc wale na koi vision document yawu sing do hire kanda within 2-3 days Narendra Modi na 150 crore ga kairatna ima kaithel sani hareba cancer hospital liga kani ga harise masida common minimum program yatna leiragadi ai haijai na Manipur gi praja singna kari wat ke kari thengner ge awaba kari noise sangmi reiba even the opposition de hori bane suggestion to biro aduga punamok na madu pakthung bina ba se masina BJP gi di
development politics to be makada loi chaleba aduna common minimum natra su the majority punamukki okay development miyam gi damakta development proposal government asigi maru iba pandam ni maram common minimum program ase kisunati miyam gi damakta thabak tobuni madudadi masidi yawri ba party khudimang na yafam thui yasu yari habani on the no brem to lobja ge break yam thonjere ke impact nispu meng dadno lebi welcome back adon mir base Manung Hutna ni a 360 degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM Manung Hutna ngasi khana jerme basi Congress ki MLA mayam ama Congress BJP da yaurakani haibagi ngasi si akogi wok pagi tharamna chingba leigani haiduna pausi lerma matung da masi ngasi si oidong mandre lakhadu ban minini humni se da Congress tegi MLA mayam da BJP da yorpu yabagi mami tare haibagi matang sidani karige damak ta hariba Congress ki MLA mayam BJP da yoruk lebino BJP da internally oiba masi unstable oiba ki situation leira para kar kari situation oibi yabagi karige damak tano natraga lakhadu ban mekhane se kari oibi yabagi habi matang da khana jarmani matang se ai waza sarchandra da lakchage waza hujiki koi equation of 33 hai tare koi MLA control doine saba government hai tare coalition government sigi equation si karigumba atopa external Congress ki mayam se sangchal bataragadi disqualify tawdan even mekhal pangthoi khalasi madu bhaubada hariba 33 ki equation si da kairo idabra madu kairak bataragadi leiba ngasagi government da mas stable government ama oibang amni khambe adai drik mai moi sang adi moi sina karigumba en block ngasagi constitution na yaba aibadi 10 schedule na yaba gi makhala sang aba adu oragadi okay akoi BJP da number si haigar kadoini maram di hojik 28 tagi ani sakhari 26 laire 26 ki 2/3 se masi oigane na khandei ko chap chaba ain gi ai kupna kano hajadra ga su 2/3 chi madagi lawba taragadi masing ka tare kano mapalung kuntare andi mapal try pan 18 join oidab yaroi ko parak taramina 18 je masi changnana ba mi se hoji kano si da kana oidori ge se hekta irai line haiba ga moe ba hoji moi tori si bani ka ba dong na mache sum group sum tawai bhabta ngasi jo khara changni hai amada masidi yam lan ba moina chang ke har chang loi dong ne ba chang ke har kana en block constitution gi 8 se 10 schedule na yaba situation da chang adi ai na ting ba sidi BJP da so ne ba congress sok sa di mai di koi gi puri ma lo thokhi bane khala se ba moi to ba som da yamna praja da kok sa han ba rajniti da thawdo ba thabak tawdadana sigumba mamuli tita taw na som hockey gi chen ba dong na sum tawle ba dudi playground na ti ba politics e madai da sum sana dudi praja gi sol ka ne ba makoi do development mangan ga doni mane ba development chi no magi ke do ga ge ba tien ga chai trawa gi congress ki tawri ba sida hapu mayam dum mandaurimni madai alo bum sebu ka daurimni tawri mayam ji taw matam da moi gumbagi thak tu da sum naina da praja se kok sa lai basi madai da koina tawroi dong ne ba tawbi ge har ga di seng na har da yamna thaula phana aduga honorable MLA mo na not ko honorable wona ta ba ko honorable wona lakpi ge har ga di ta seng na da kanwa na lakpi ro ai gi strength to sura lakpi ba natta da na sum saran ga tura ga to mi kok sa na ba praja da su kok sa na ba yam chokhat ba politics dirty politics to madu mai na lakpi ga lo lakta di ana BJP su phana ba congress ki su mai seng na ba aduga maje election taw ga su ai khara sok cham tare na election taw ga se matam mangalli paisa mangalli praja ma chen nu chin hande ko madagi akhoi political character se miyam na thajaba wali hali punamak se tawrasu ain na yaba pot na tawrase ba thauna phal lak piyo ba nata na ama so mas mai hajil laga afaba tawni du tawni haraga som na political corrupt oiba practice to di tawal loi si en khali du number se hojik loction bi yaraga na masing sunam loction bi oba BJP na nata na nga gi tawtar di BJP su ko afaba phari na mayam na pabi ba sahi manga chalan ningi se soil marak tatkani okay mo ta sai ozana su utang biga khonangi wari chali bi khre khonang si bi wari utang ni yet matang sida akoi karigumba akoi 2/3 se sudan lakpa taraga di hari mayam si disqualify tor matung da akoi election amu hanba election hanba da su kani ha ba gi claim dogi mi bu yaure a day one da gi sang mi su kani ha ba gi wakalon sang khri aduna hari mayam se kani hana sang pa taraga su kahan gaduri ba akoi king maker ha tare akoi voter sing se voter sing na election lo khedong ari amuk su thada ba adu su akoi na party amadagi kahan ki misak tuna atopa party amadagi amu akoi power pam badagi ra kenom dagi hai tare masida
amu mikhal thengnarani haiba matam sida miyamna madu vote se hoi miyam gi hakni pifam thokpa dum pi khine dubu swai sida di vote se miyam na su pakhum ma pifam thokta bra haibi wahang dum su leri kamai yemi khoi manipur gi oiba hojik hadi bukari ma mikhal se hanta de disqualify takdana miyam na vote piraka nen khabiru kamai haibi ninga BJP da hogi BJP da Congress ki sum sangai yu makai hoi disqualify ki masing ji hegalakani election phajana torkani yama torkani aduna hoi loil mak sang musu yabna te tori sanga ji party phukpa tabani party phukpa yu diam su national party oina mara tana leiba party organization leibani na ai pa khai yagdo mante adu Arunachal Pradesh de Congress ki ama khatanga hore ni phuni to karak padai adu ama lehoi do lehoi du ningai adu sisu adu gadi mana gado mante adu magi kanogi MLA minister mayam do oirama mayam do le sakhibi ai adu party organization de lehoi mayam de salu kasu yaro ebo sima pot ma leire adu ga ngasai gi election gi matang da ka da bai sa khoi sida nawayam su nei na gre Manipur da leiri sing si party base ta toraga election da vote pi se ka yauti okay handaki kanu da sodin khangi khoi dum handak akhoi gi thaina gi haitare all stock mayam vote ka de mikhal da loi mai thi miyam gi da ano was change am pami khoi na ha pami haibagi trend du da la ga vote pi bane lowi khoi party du da impham oiraga kan to bana ti na ai di lowi aduna ngasai gi congress ta yorum ba mi amana matangi vote le pada amada nungala phalang so vote le pada dum kani de kai na kada magi hoi party miyam duna vote pi do ngasai gi party du pirak panate mi du pirak paneba aduna mi du na bu chong hum dar pi ni aduga henjal la kan da ma je mang sam pai kani sine hoi ai na mang sam pai om la kani aduga wakhal lon taba mi amana di mi sam amana miyam amana di makhoi gi lamchat se ai phajana sonani thaje de tukachani na lawi tukachani lone adu boja aduna mikhal gi tanja yogre adu hojik Congress ki MLA sing na BJP de sang panatra any MLA amane BJP de sang pa hai BJP na lior to wa ma sango haidana natraga Congress ki MLA sing sina akoi changjara ke adurga akoi da haidi marak sida koi trading hai tare mayam te asoma national media da ke da haina wa akoi sida hairo ga ti koi da host trading hai ba host trading tawre lebi on ma tawre ha gi wafam do Manipur dadi leiti na habi dori bras natraga di without any reason akoi BJP jam nungsi Modi ji jam nungsi na yaw chang padudi adudi oram dong mande moina claim pangdau to bodi yai adu leiri ba poti yam nakai chang na koi khangi akoi gi handak NPP gi economic minister ma haitare moi mari ni rei se government sogoli se mari sida amaningai tawi ama resignation fee na hai PD hai tawi se adu yanare su ko na hai akoi withdraw tawi hai tawdi hai adu mapot ama akoi leiri singai abadi government sida threat amadi adum lei moi mari sina kari masakhi kanda government si leiti leita banina ngagi BJP gi lusing ba government sina nakhoi natraga su akoi alternative ama lei hai badu unna na bagi show of strength to maduni mathang mana param ma ngagi thugai dei se achumba lambi di natti azuga achumba practice su natti ai khoi pun thawan ngai sungoi oidi madu ma khoi khangi adubu ngagi leipak miyam gi afaba thabak ama tawna bo hona bada karigumba asoiba akhoi chumdaba kharasu adum torokpada kain kaide aduga si matang dani khoina o ngasagi horokpadagi hona mana di yam kanna di laujagi bani ngasagi mara setpa gamen ama thamnana ba thamgani aduga atokpa mana ngasagi anti khoi corruption free ohengani gaina miyam gi gamen ohengani haibadu ahobadagi hona hojik se asoiba thabak ama tawrabani ado nongthomam birena lusingba honorable administration lusingba gamen si kayam yamna sengna tawdoino host trading disagi horabani sangke na mana haibo wergasu mana sangali pot amanina constitution kaina law kaina india gi law du kaina sangali pot ama leibanina ado BJP gi su mara leina I haidam nga moin thamjagi okay bargaining di khara leram dong male havni matang du da ade lem na di kai yamna chamba wa khalon yam phajam wa khalon da sange ke hai targe di mikhal mamang da sang bayar hoji mikhal lor matung sang pai basidi ado ba BJP gi khoi government pai basi khatana tana Congress lehenda ba Congress mukt Bharat Congress free India doni pamisi ado bu Congress free India gi mahutta khoi corrupt free mal practices free yamna phaba society amma langna gi dam yam phaba government amma langna gi dam ta control do sena ningthi sena to ba yatra ba zala hai bu gi question duni Congress free India langna gi dam ta ozana budi habiri madu gi dam ta khoi to bani hadana adu bu matang sai sida khoi BJP gi ona so headache le ra ba zala khoi coalition se yam jaw headache le dana Congress free government hari rahab gi wafam dunu ja kari having I think sai so haije gre khoi headache leite aduga different party headache like tabse headache langna ba tawri jalo adu su laoi aduna koina tawri badi ngasai people development politics asida prajana ahongu pamba se koi mikhal da koi karani uniform adu solid
कनो से मेजॉरिटी से पिरक्तरबनिना करमाइ तौरगा प्रजा के अपाम से थुंगनगदगे हाबगी बैकग्राउंड सिदा संगप सिंगदु अखोइना वेलकम तौजबगी वानी प्रजा के अपाम बदी गुड गवर्नेंस तुने इवन चीफ मिनिस्टर से तो हाबा गुड गवर्नेंस पीदुन हाबने तो गुड गवर्नेंस से कांग्रेस के एमएलए सिंग याउद्रगदी याद्रब तालसे मधु भो याउद्रगदी याद भो याउद्रगदी यादे हाबनते गुड गवर्नेंस फॉर को मोय पार्टिसिपेट तौनिंगी सिने अखोइना लीड तौरिदे मीना पार्टिसिपेट तौगे हाबदो अखोइ ब्लॉक तौरोइ सिने वी वेलकम टू पार्टिसिपेट इन गुड गवर्नेंस अदुने बलाइसे अदुगा ngasai मुक्त भारत कांग्रेस मुक्त भारत हाइबसे मसिदा लैरिबा आइडिया दि करिगिनो हाइबगी बैकग्राउंड मयाम लेकरे अखोइ ट्रांसपेरेंसी पीपल प्रो पीपल द करप्शन फ्री सी मैम से फंगन बनेबो मधुद पामदना पार्टिसिपेट तौगे हाइदना संगपने ना कोइना लौवे अदुना खोइगी ngasai खोइ हेमंतन सु पनबिगी इलेक्शन लायन खलो अदुदा आइगासरन सु ngasai याम फजन हाइग्रे प्रजा ने पीब मैंडेट ना पार्टी दुदनी है अदो हेमंतना उजिक पल्ली से खोइ कार इबसिंग से पार्टी दा आइडियोलॉजी दा थाजरगा कारक पसी याम दे है अदुगा कार इबसिंग से मसिदी प्रजा ना मीदुगी मागी कैपेबिलिटी दु येंगा थादरकने से फॉर एग्जांपल अंद्रोगी मयामना फते फते हरगसु साम कुमार थबक तोये से मा दु प्रूफ तोये सुगुबा ngамगदब मी से प्रजा ना दुम कॉन्फिडेंस लेयो अदुगुबा मी सिंग दो मदुनी नसी अखोइदा पार्टिसिपेट तौगेन लाइसे मसे अदुगी दमता अखोइना वेलकम तौगने अदु नतदना ngasai dirty politics ki horse trading ki adu maina ekhoi na satlaga noi sango is de khoi de hai de adu sanga ki habadi sai hai jagre we welcome leibak ki thabak tong leibak da sang ki habagi wakhong da sang leibak ki thabak tong ge haina khallaga sanga ki haradi khoi welcome hai bane MLA pham thabak pi odi sang bi ron hai da okay leibak ki da thabak tong da pham thabak pi ro du ka ta sing na fight tor sang bi ro sing legal pabung gi phul khau da paisa do pura chalo na ina angang themgum jale masi phatte ma ko yara ga di phul khau de paisa di pura ka ro ba sang madam da congress to pura ka ro ba sang pada कांग्रेस हम पामजब ओइरब्रा बीजेपी से अदोदी कांग्रेस याव याद्र ना कांग्रेस हम पामजब अदरे मैं हमने कांग्रेस बीजेपी हम तरीसा मा नहीं हमना कोई न्यू ओइना तो बनी पार्टी नते हरगदी कइदोई बीजेपी टिकेट तानवदब वाथो ओइनो बीजेपी टिकेट पे इंडिपेंडेंट होई थोबलो ना करे गया कोई टिकेट फंगी सिंगदो अदरे मैं हम हाइना बा नेशनल एरिना दसु तुम हाइना बा अरे कांग्रेस बीजेपी अनि मक्चा मानी ओनली मानी एक्सटर्नल कहते रहे मगी मसक सी खितन खेना बवा खतनी चमा तु बी खेना बनी चमा ने हाइसु मणिपुर तदी चमा न तोरे जा कांग्रेस की मैम जनो संग टारगेट बीजेपी तले दु मैम से कांग्रेस की मी सिंग दु आतंग साइज हाइजा के चमा न रे हबे कांग्रेस इक्वल्स टू बीजेपी अदुनते मैम ना सरफेस त येंगा हाइबदु तौबिगनो ओके बीजेपी की आइडियोलॉजी कइनो बीजेपी ना रूल तो वो पामी बा लेबाक नाक पामी से करिगिनो हाइब सिगी पोट से अंत हन बैकग्राउंड दे येंबियो कांग्रेस ना कमाई पार्लियामेंट से जु येंबियो फॉर द लास्ट मेनी इयर्स कमाई पार्लियामेंट के इंडिया कमाई तौगे फॉरेन रिलेशन द कमाई तौगे कुबना येंबियो को सिगी मयाम से येंग कांदा बीजेपी ना पामी बदी people's oriented aduga direct benefit delivery system se praja da pi bane adu boza hojik leri ba government se coalition government se chungchen ba government se mayam na probably hojik phauki stage se thama se da mayam na adum yam na pam na ba government popular government ma adum oira ba boza adu kari ge damak ta ma se da ki tokho ka khoi BJP khatana rule tawde ade ha ba lai bra adu bakti khoi pan gi de adu bakti khoi gi de laite adu bo ai khoi gi laibo way of approach and the government pattern asida participate tawge hardi welcome tawe ha okay पार्टिसिपेट तो हेतु वेलकम तो ने मसा उधर रेप्रेजेंट तो वन हैव यू जा होगी बीजे कनोने लोक सभा दा बीजेपी की मसिंग सी याम साथी न का हजाने आईडी होगी टू थर्ड का ने खले खाबा कारगसु बीजेपी मथंदा की गवर्नमेंट लेहिदी फजना हानगी एनडीए की मागी प्रोसीड्यूर दा चथने ना फजना चथरगा तवे अदगिदी सागी एनडीए दा यावरिबा पार्टी मयाम की लुसिंग बसिंगदु कुइरी ngasi mangan ki manung sidor male khoi pham kanda policy program ga yana na kai to si gaina nu aina mifam ga pangthok pa tawi ado akhoi gi manipur tawrisina kramain tawrino karam moongi matawno khangde coalition si akhoi gi mapang ni kam kangandi akhoi gi atul bhai bas paina mana pan ba magi kana win jam kan ma mi ni alur ga so yam sathi jani da maje leipak si akhoi gi kanoda malim gi mamang da mana pukhalami si yawang pukhal jani akhoi gi nuclear bomb ga si mana test to khai pukhai handna akhoi gi india si adu shakti level leipak amne ulini le pithibi leipak mayam na thak ni mi aduga moina ka tawnu na thingni mi adu ya ponti mana akhoi ngam ni nuida ni da su yae na section mayam ma tawi adu ko na lo ho khri ngai mamang kan leipak am ohelemi ne adu yamna khang kan nupa do
नुपा दुबोक्ता मान लोंग डिसीजन दो मा मथंदन मराई लोंग खिदे अदुना नि मान मागी गवर्नमेंट सी अहमद सही मंगा सलकान अकोमबदा पुथर इदो अदुना ने अदुना सिगी सु ngare akhoi ngasai coalition government se akhoi ngasai ai ngasai je duni pangai haragi yapunti da ngasai common minimum program amada siguma thabak ma tausi na akhoi myam yanar kan da sigi makhara thabak tausi ko haina gadam ne ba madu natana ai manipur thugai bagi warai blori ba ingon da bu mana akhoi kanu lamda laga phiran yung ya bra na hayang haraga di kamai tawni adu potu ka hong asi swai tong swai lebang angmin se hay potu na tong tong do se adu potu ni adu na targa di corruption phanam thinga su yaroi ama amana party amana sakhala kani je khoi khangi khoi dum akhoi loin khangi mass financial year maya da kaya kana kai togi akhoi khangi ajuko sine ba adu ka do khambra मधुगी पोतो ngасagi BJP na madu clean tawge hai taragadi mai government lekta tabne aduna khari yengna tabne ujik se aduna ni akoina coalition government se yamna lui akogi ngасagi honorable chief minister N Birena mana tawning hai mayam torgosu ma khut khar pun batai khar fa batai natragadi government si leiru doni aduna mapangan songal le nei thamjagi okay ma matagi da ken kanone moina chang kadori si moi number 1 attack si ahan bada coalition da yauri ba partner chingse sida attack tor kana bhana BJP de tawro ba BJP de koi kana tawro damni moi si lok thoga koi na chingadamni sigi objective am lakane sai equation aduna somdana congress hoina loksil laga madugi MLA masing do madu president fit toksil laga tawba ai sai jali ba yamna di phajada bal kono ni to bi ho goi bhabda to bi ngok duna koi gi saffron honga ai adune na tawraga la agadi madu afaba pot oiroi ba somi coalition do thugai na ba lagni ni coalition thugai dila na somi ba mapung oi ba koi gi pambi do BJP ki pambi do ho chat ki be machi checksin da na politics ai khitang far sided oi hogdrdi hojik logi kari gi tawri duni अखोई की मणिपुरी मसाना सी होगदम ने अखोई लिया कलोगी मतंग दा अखोई नते अखोई जुडिशियल ऑफिसर की मतंग दा क्लास 3 की अदुगी दी तौरगा क्लास 1 की दी तौदना फार साइडेड होदना क्लास 1 की सु लोकल मेन नत्रगा अखोई मणिपुरी लोन खंगबा सिगुमने तो होगदमनी हाई बदु होगदना होजिकती इंटरव्यू तौगा मपाने मी म्याम खनबई फिल्म सी लाइबा अना खना फार साइडेड ओबे फैये हेक्टा अखोई की बीजेपी ओरगा लोइरे ना पंग खोमजिनबा नाम मुवागी अखोई पार्टी ऑफिस पोखाई दे तोरबा बीजेपी म्याम दु दिके तौबा तुमि फाउ पाई दा फिल्म दा अखोई बीजेपी की पार्किंग दु पार्किंग लोइग्रे बा अरेदी अरे कोनंग दे होजिकती अमु पार्किंग दु खरा उ याम फले को अदु माइन तौबदो मसी फत्ते बा okay so okay पुखम द खोंजम बगी practice से फत्ते मसी खरा लाम ने यंग बगी सु मथौ ताय हैबनी अदबो होजिक लेरिबा सिचुएशन असे दा कोगी ngasai ojana su tapi khiba BJP na pambe se कांग्रेस मुक्त भारत कांग्रेस फ्री इंडिया ने अदबो कांग्रेस थुगाई ना सिन बगी महता कांग्रेस पो लोशन बगी सिन बगी महता हंदे की टर्म से मदी ट्रामत हुबा असेंबली से मदी कोगी होजिक पालिबा कोalition गवर्नमेंट असना यामना फजना डेवलपमेंट दा corruption free Manipur mo progna ba thabak jam phajana tawtar di mathang ki tarai thoi sabo Manipur assembly ki mekhal da Congress free Manipur masam thong ojagi dong male madona focus ogna phadong male good governance da focus tawdong male welcome to bugi hota welcome ceremony panthong mota tu balakadu ni humni sida ceremony khara di laidong male on their own ngasi ko nadi man honi ki tharam se matang sadlu sinjar ke ngasi ki tharam se da oja hemanta ओजा सरचंद्रा मदी ओजा रंजन लेंग्रे तन थरमसी बथा आपी खेबा मदी मपुंग फान बिगिदम मक्ता अमुकन थाज फुदुक चरी अदो ओजा ना हाइबि वाफुम दिगदम थैंक यू हाइजरी कई हाइदि मदी खंग्रे ngasi गलति मनु होनी थमसे मतां शॉर्ट लिसन के ngasi के थरमसे करन तोबि बगे खोति खन बिरपु यागनि खो ईमेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा खोगी फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा जॉइन तोबिरका कमेंट मदी फीडबैक था बिरपु यागनि विद दैट दिस इज रासम हम साइनिंग ऑफ खुरमजरी